نوچین دا مجمیر شش جار که مجوره پیشکش بکن اما جسر نوچان دست پی بکن. شاندکه سروکاتی انجمن انجتماعی کرد ل سوریه سردان آرخستنا آسوری یا دیموکراتی لقامش لوکر. دکتر فرید سعدون راگهاند پیاده دخوازه روجاوای کردستان 5 سالان پاش دوگرینه. لعامود پیاده خندکان دناوا مالان ده دکوله. قاسم ششو لشنگال حکومت بغداد رین بازرگانی ده روی پککی ده داخستنه. دوباره سلاف شاندکه سروکاتی انجمن اجتماعی کرد ل سوریه سردان آرخستن آسوری یا دیموکراتی لباجار قامش لوکر و کریارن ویداوی این پیاده در حق دبستان خریستیانی ده شرمزار کرن. شاندکه سروکاتی انجمن اجتماعی کردی ل سوریه سردان آرخستن آسوری یا دیموکراتی لباجار قامش لوکر. ده شاندک جه سروکاتی انکسی کجهریک جه سعود ملا سروک انجمن و اندام دسته سروکاتی فیصل یوسف نعمة داود عبد الصمد خلف برو بيك دهات سردانا اوفيسار خصنا آثوري ديمقراطي لباجار قامش لوكر وجالية جابرييل موشي اندام بوليت بيرو اري خصنا آثوري وهريك جي داود وحنا وهاتن بيشوازي كرن دي سردان دا كريارو بن بيكرنن في داويين بيادي در حقي دبستان خريستياني هاتن گنگش كرن كو هردواليان تكزي لسروية كرن كوريبازن بيادي نياساي ونفرمينه و او پنگاف جه شرمزاریه هر دو آلیان هر وها تکزیل سر آشتی جواکی و ریگرتن لپیش اجنداین گور کرن آنا کوکیان کرن. روژا 28 طباخا 2018 چکدارنا ریوبریا پیاده دناف ده چکدارنا سوتورو و یم پارتیا اکیتی سریانی کو به سر ریوبریا پیاده ونه ایریشی دبستان سریانی ین تایبت لتاخن الوسطا و غربیه و اربویه ین باجار قامشلو کرن. و کادر و کارمندن وان دبستانان درکرن و او دبستان دست سر کرن و او یک جی بوجه نرازیبون اسریانن آشور و خوانیشاندانک لپیش دبستان الامل یا تایبت لدارخستن و چکداران گله لسروان بردان. پولیت بیروی رخصن آثوری داخوانیه که دا او بن پیکرن شرمزار کرن و به هوانه بناف کر و بانگل ریوبریا پیاده کر که دفجه ریبازا خوایا که خزمتاتو آلیان ناکه برده و گوت او سیاست نوی بونه سدم که گلک مالبات برف بارزگه هندن و بچن یان کوچ بر ببن جبو خوندنا زاروکن خواه. پولیت بیروی رخصن آثوری هر وها بانگ لپارتیا یکیتی سریانی کر که لبویه را که رودا و دوری نکوکیم پارتیانه وگرن و خودوری خوفرز کرنه بکن. داخویانه کی تایبت جبو آرکی برپرسکی آسوری راگهاند که سیستما پیاده یا خوندن نروا و یاساییه و تو دان پیدان به باورنامه این سیستم نهاتیه کرن. جگری برپرس پولیتبوریا رخصتنا آسوری راگهاند که گرتنا دبستان سریان و آشور و ارمنیان لپارزگاه حسکه کش آلیه چکدار سوتورو ین سر به پارتیا یکیتیا سریان یا کد ریوبریا پیاده دانه هات پیک آنین جبو جبجی کرنا بریارا دسته پرورده جمولت کرنا دبستانان و سپاندنا خوندنا سیستما ریوبری هاتا کرن. داود جگری برپرس پولیتبوریا رخصتنا آسوری جارکر راگهاند. دبستانین هاتنا گرتن جالی حکومت سوریه و جسال 1935 و هاتنا مولت کرن و یک جمرجن مولت کرن او بو کجبلی سیستما حکومت نابه وره خواندن. و اگر سیستما کدن هاتا خواندن او دبستان و ورن گرتن. داود سربار کر کو گل سریان آشور و مسیحی جبریار و کریارا پیده یا هوانه بیزار بون. لو ما خوبشاندانه که گلری هاتل دارخستن و جارا کدن دبستان هاتن وکرن. داود تکسکر که اوه گل سریان و رخصتن آسوری نل دجی سیستما خوندن زکماکینه. لی مجار اوه که سیستما پیده نه سیستما که روا و یاساییه. و تو دان پیدانک خوجهی حکومی و نجی ناف دولتی پی نهاتیه کرن. هروها و نه به باورنامهان وی. اجما فی خلکه که پیشروش ازاروکن خواه بگرن. داویا اخفتن خود داود جگری برپرس پولیتبوریا رخصتن آسوری گوت که خوبشاندانه کلدجی بریارا پیده درکتیه نه بتنی خلک سریان و آشور تیدا بشدار ببون. لبالی خلک عرب و کرجی تیدا هبون و نرازیبون خواه نشاندان. ده چارچوبه بشداری ده برنامه جواد ده کوشه و بوری لسر اکرانین آرکی هاتیه بخشکرین دکتور فرید سعدون ماموستا لزانینگاه فرات لحسک راگهاند
کو ئەو کەسێن سەربەرشتیا سەکتەرێ پەروەردەی لە ڕۆژاوای کوردستانی دکن نە ئاستێ پێویست دەنە و پەیەدێ بگوهرتنا سیستەمی خوێندنێ دخوازە ڕۆژاوای کوردستانی vەگەرینە 5 ساڵی بەرینەها. گاواگە بخوازت یعنی دبستانە کێڤەکە یا دزانینگایە کێڤەکە پێویستیە وێنا پڕ یعنی یەکژێ گەرەک کادرێتەی ئاکادمی هەبێ مخابن یعنی وەختێ تژوانات پرسێ یعنی بەگە مامۆستا حەسەن قاسم ژی گوت یعنی حەتانی وەزیرێ پەروەردە وەزیرە وەنا نەخوێندەی فەڤیاژی یعنی جێ ولو براستی مخابنیە یعنی شتێکی گەلێکی مەرو لێر نەرن يعني مرو ماتمايد من تشلو وزير التربيه ونا شيء بتربيه نكتي يعني خوندنا وينا التربيه وزير التربيه ونا شو زاننجاه يعني تشتكنا خوندي ففي اج تشتكي قال لك ما ظنش برون جاف كادري يعني وقت قام ب ما ذكرن يعني دسيما هذا كسك نكار كادركي اوا بك كسك نكار ما مستي كي زاننجاه بين دسيما هذا وينا بك ما مست وقت دې پرسل بر وانا داتینه دیویژن د سال 1905 د وخت ګسوري د سپیکر معنا ما مستن و سرتیفیکا بانار په 5 سال خو د بنیاد دیویژن د به وخت غاوا ګت شو د بستان د ما مستته ما زیدی بکلوریا بانار هبو او نزانن په انه پښتي 5 سالي قونغه کدرجه د مکه درجه خلق پیش کتنه دواره چواری ما به خلق پیش کتنه یعنی دواره زانستی ده به دواره پرورده ده به دواره آبوری ده به دواره فکر و رامان و ایدئولوژی و سیاست به خلق پیش کتنه فتنکار المقارنه ایرو به مقارنه بریا 200 سالی بکتی به ولا بریا 200 سالی جی دبستان تنابون ده کامی بگرن جامعه امجنه بر الجامعه بخوینه نوات شتکی یعنی براستی برسفه کنت قبول کردن و برسفه کنت کبسری کس که کس کار بیان جه باور بکن ایرو وقت گاوا کت بخوازه نفشکی کرد درخه او نفشکی زانه به خوانده به فریزمانی خواب به فری همه زانستیان جهان بو به گرک دی جیر پیوستین ویچته هانه آمده بکه بریات وناته که وی دریت تانگ ده گرک کادریت ها به گرک دبستانین ته به گرک وزارت ته به گرک دستین تی ربازیه بن یعنی ربازا داتینن ایک واپر تو کا چیدکن ایک یعنی هر دو ممثل جنبش اوانه جوار پرورده دبستان در کتن زانن به یعنی آوا کرنا دبستان یا سیستم پرورده نگرب دایت ماموستکی جالی خواب فواز محمود اندامی دسته روشکاری بدکسی و جیگری بری وزیر پرورده اپوزیسیون سوری راگهاند کو ریبازن خواندن ین کو پیاده لروجاوای کردستان فرض کرنه لسر آست ناودولتی دان پیدان بوان نای کرنو پیاده وی چنده دزانه و اگر پیاده بردوامی به وی سیستم خواندن بده نفشکی دور جزانسته لروجاوای کردستان و مازن ببه خاله هری گرنگ یان هات زمان آنی يعني موضوع ياسايا خندنه وش زماني يعني بل او ياسايا وي في دستهلاتا ياساي يعني سلطة شرعي سلطة ولاتكي او سلطة ولاتكي هذا مناهج جمويتين دانين بشتي ويتدي او رستني ناف دولتي يونسكو يونيسيف هي يعني بيفاني واجي هنا لسر فان بروغراما يعني فان سيستمي پروردهی لی مهم هری گرنگ براستی تنها گوت ام خوازن ویج ملت خربیجه هگر مسئله قانونی تنبه هبونا سلطه شرعي سلطه شرعي معترف جيو ان او سلطه هانه كار مناهج هذين سلطه نمعترف حالا او كيشايا سوري تشيبو داعش مناهج خدانين وغير داعش ونصرة مناهج خدانين وائتلاف مناهج خدانين والربا بريا خزرجي مناهج خدانين ام لسروار راوستن بالنسبه لي ما ام بيب مفقري داي او يعني بيشاروجا خندوان ما وزاروك ما بيب قريداي خراب براستيج بر او مقود بيلان او بريار داي او تدقيه بشروجي اب شهاده همونا معترفه وك يعني نسبه يعني امزانا مثال كي اشتربين جامير دكتور فريجي بيتر مجهول بفا مثلا يعني اوصل سي سنتري ازموني يعني مراكز امتحاني سي تاني لو بارزقها حسكي هبو صالي چوني شيستبو صالي بري صدبو صالي دودگی ها زدی 300 و 400
مرکزی امتحان اوسا چکدارین پیاده خندق کولان و بی دستور دوی خندقی را در باسی ناوا مالکی بون لباجار عاموده و گفا سرگون کرنا مالبات و دست سر کرنا مالی لوان کرن اگر ریگریه لکولاندنا وان بکن. همو اولویا سال جیهانی به تباهی در باسبونا بی دستور و مولت جبو ناومالکی رد دکن. وش دەستپێکا ژیانە مرۆڤدا لەسەر ڕووی زەمینێ مرۆڤ بەرگریت بەرماڵا خۆدە دیکە بەرکوژت دەما کۆماڵ تەنێ شکفتێک دبنێت جیاکەکی دەبوو کۆماڵا مرۆڤ جهێ ژیاناویە تایبەتە و سینۆرێ ماف و بەڕەوانیاویە سەرەکەیە و تێدە نەهێنیەن ژیانە خۆ دپارێزە و بە ئازادی لەگەل مالباتە خۆ دژی. دمادەیە دوازدان یا ڕاگهاندنا ناودەولەتیش بۆ مافێ مرۆڤاندا هەروەها مادەیە حیفدان ji پەیمانە ناودەولەتیدا خاڵێک هەیە دەبێژە نابە تو کەس دەستیوەردانەکە کۆنترۆلکردنێ ji مرۆڤێکی دیرە بکە دژیاناوی یا تایبەتدا یا مالباتاوی یا مالاوی و ji mafê her mirovekiye dê rewşek wiha de ku ji aliyê yasayê ve bê parastin eger hat û ziyanek raserî mala wî hat. بهتریا یاسایên navxweyî jî yên welatan xalek heye dibêje nabe tu kes derbasî rêz û hurmeta maleke dî bibe û bin pê bike ku pîroziya malê azadiya kesayetiya mirov diparêze. Di maddeya 557 de ji yasayên sezadanê li Sûriyê li gor mersûmê 148 yê sala 1949 de û serrastkirinên wê her kesek derbasî maleke dî yan sînorê wê malê bibe bê destûra xwediyê wê avahiyê nekêmî dema 6 heyvan tê zindan kirin. Lê bi mercê ku xwedanên malê wê yekê red bike û bigihîne desthilatdarên dadwerî. Cekdarên desthilata ferskirî ya PYD ku bi zora çekan û erêkirin û radestkirina rejîma Esed xwe li Rojavayê Kurdistanê kirin desthilat ne tenê nikarî bûn malên welatiyan wekû desthilat biparêzin. Lê berovajî vê yekê bûn yek ji metirsiyan li ser wan malan ku berê welatiyên ku ji malên xwe ji ber kiryarên wan û nexweşkirina jiyana welatiyan derketin ber bi koçberî û penaberiyê nikarîbûn malê xwe vala bihêlin ta desteser nekin niha jî bi awayekî bêrêz û ji bo ku xendeqên şikestina xwe bikolin dirêkên zirav de yên taxên bajar û bajarokên Rojavayê Kurdistanê ji nişka ve di hewşê malan de derdikevin bê destûr û mûlet yan jî agadarî. Tevî şikestina PYD ya eşkere li Efrînê niha hemû bûyer û kiryarên destpêkî yên li wî bajarî kiribûn li bajarên dî yên Rojavayê Kurdistanê tên dûbare kirin. Li bajarê Amûdê jî bihara bûrî ve PYD dest bi kolandina xendeqan kiriye û berdewamin li ser wê yekê piştî rûdana du bûyerên diltazîn ji ber wan xendeqên ku ne tenê li derdora bajar tên kolan lê li nava taxan jî dikolin. Du gulana bûrî de zarokekî li bajarê Amûdê di xendeqekê de ji xendeqên PYD jiyana xwe jî dest da ku piştî kolandina wan xendeqan ew xendeq bi ava baranê hatibûn dagirtin û bû egera jiyan ji destdana zarokekî û piştî wê bûyerê bi demek nedirêj zarokekî dî li heman bajarî bû qurbaniya paşguh kirin û sivkatiya PYD bi canê welatiyan. Niha jî prosa kolandina xendeqan ji aliyê PYD ve berdewam e. Ji dereke taybet ji bajarê Amûdê ji arkêra ragihand ku PYD ji golana bûrî ve di kolanê paş mala wan de dest bi kolandina xendeqan kiriye û ji ber ku ew dever zemîneke çandiniyê bû mîna bêhtiriya deveran li Amûdê ew kolan hatibû rawestandin lê piştî ku gihîştibûn nikmala heman jê derê. Wê jê derê got ku çekdarên PYD dibin malan de jî kolandinê dikin û beriya du rojan çekdarên PYD di berdewamiya kolandina xendeqê de û jî nişka ve û bê agadarkirina wê malê di hewşa wan de derketin. Bi awayekî normal xwediyên wê malê ew kiryar rid kirin lê çekdarên PYD gefa çekan li wan kirin û çek di rûyê wan de bilind kirin û gef li wan kirin ku wan sergom bikin û mala wan desteser bikin. Wê jêdera taybet ya arkê got ku ew çekdarên PYD ji mala wan vekişiyan û pişt re berpirsekî wan hat û mamê jêdera me li gel xwe anî ta ew pirsgirêk bi aştiya nebe çareserkirin. Lê piştî wê bûyerê careke dî du çekdarên PYD ji bajarê Qamişlo yê nêzîkî Amûdê hatin heman malê û gotin ku ew ê kolandinê berdewam bikin û axê ji mala wan derxin.
پشترا و دما ایواری ده هیزک مزن یا چکداری یا پیاده گرتن سرهمان مالی و یک جی کادروین پیاده خواگی هاند اندام مالی و او اگدار کرن که تو اخافتنی نکن جبر کو پیاده بریار دایه اگر هر ریگری یک جی آلیه و مالباته و بکرن و راسری تدبیرین سزادانه بین. جدرا آرکی کوکچکه ده تمنکی نما زندایه آماده بوش بو اشکره کرنا ناوی خواه لیش بو پاراستن آوی آرک نخواست ناوی وی اشکره بکه به تایبت کو پیاده گفک تایبت لوی کچا چالاکوان کرو بو او بزارا واقفه گوتو بونه کو او همو زانیاریان لسر چالاکی و لیوگراوی یا سیاسی دزانن کو او کچ اندامکه ده اوفیسا راگاندن آلیکی سیاسی دوری سیاستن پیاده ده کو پیاده ویه که بخیانت بناو دکه. پیاده بکولاندن خندقا نتنه بیرزی لمالی ولاتیان دکه لی روشکه ترسیل دوره درست دکه و زنگله دست بکرنا شرکی مینا عفرینه لباجاره دی ین روش آوای کردستانی لی دیده و ولاتیان کوتانها کوچبر نبوبون جبر لشکری آوانیا نچاری و تکدانا پروسا خوندنه و نآرامی و نپاقجی و تکچونا روشه جهمو آلیان و دسردما دستلاتا پیاده ده نها و جتر سارودانا شرکی کوچبر ببن و بویه که پیاده پروژه رژیم بسرکفتن بجهدکه. پیاده دبن درشما پاراستنا خاکوناموس و جیانا ولاتیان همو کریارن خواه ین نروال سر ولاتیان فرز دکه و تانها جبلی تکدان و ویرانی بسر دوریدن آنی و جبلی خوینا جوانان یا کود شرکی بسرو برده رجاند وکو بردوامی جی پروژه پککیره نهاجی همو هولن خودکه تا بشداری دی شرعت لبیده هفدمی کولاندنا خندقان جبور و بروبونا اگر رودانا شرکی لدوره دکه کولوژیک دی بیجه اگر تو امادکاری شر دکه جوانین دوره جخاکاوان دور نخه تا بروانی دبر خاکا خود بکن. شیرین کیلو قاسم ششو فرماندار پیشمرگه کردستان لشنگال راگهاند که حکومت عراق لشنگال درگه سینور دنابرا شنگال روجاوای کردستان ده داخستن و به بینگاه حکومت عراقی رین بازرگانی ین پککی شنگال بو در و هاتن برین. فرماندار که پیشمرگه کردستان لشنگال راگهاند که حکومت عراق لشنگال افشار کمازن خستی سرچکدارن پککد و ریا بازرگانی دنا برا شنگال و روش آوای کردستان دا خستی و آویک بویا صدما نمانا رین بازرگانی پککج شنگال بو در و قاسم ششو فرماندار پیشمرگه کردستان لشنگال راگهاند کو پنگا و یکم حکومت عراق لشنگال داخستنا دری سنوری دنا برا شنگال و روش آوای کردستان دبو به و پنگا و حکومت عراق ایدی پکاکو گروپن و نکارن به آسانی هاتنو چونه بکنو هروها ورگرتنا گمرک جی جدست پکاکا هات درخستن اویک نشانه او چنده دده کو پیوندین باغدا و پکاکا و کبر نمانا و برف خرابی ودچن. فرماندار پیشمرگه کردستان لشنگال دازانین برینها اتومبیلن جامرش و بینمرین پککا به آزادانه هاتنو چون دکرن لینها حکومت عراق رناده تو اتومبیلکا به هجمار و جامرش لوی دوره هاتنو چونه بکه. جه علی خوفجی حسن علی اندام انجمن قضا شنگال راگهاند کو اوریا بازرگانی دنا برا شنگال و روش آوای کردستان ده برینها جه علی حج ده شعبی و هات بو وکرن و نها به بریار حکومت عراق هات داخستن. وی اندام انجمن قضا شنگال اشکره کرکو برین ها کلو پلج خانصور دهاتنا شنگالی و خلکی به رین نیاسایی کار بازرگانی دکرونها خلکی شنگال نچار دبن بچنا موصله و گوت جیکو اگر ریا سحیل عبو شنگال بی وکرن روشا بازرگانی یا شنگالی وی باشتر ببی. قاسم ششو گوت جیکو اگر پاکاکا شنگالی ندر کبی و ونکشه ترساوی چنده هیکو ترکیه جبلی ایریشن آزمانی اپراسیونکا باجایی لسر شنگالی پیک بینه. وزیر دروی رژیم سوریه گوت کو پرسا مافی کردان ل سوریه و شیوه دولت سوری به کمیته گنگشکرنا دستوری و دانستاندکار و گریدایه ده ده کنگرکی روزنامه‌نوانی ده لگل هفشان خوای روسی سرگی لاوروف ده برسوا پرسکی لسر مافی کردان ل سوریه ولید المعلم وزیر دروی رژیم سوریه گوت کمیته که گنگشکرنا دستور هيا و گنگشکرن لسر بنگها سوریه و کرد براین منوش برویه که امنها نکارن بیجن مافی وان چنه و نجی شیوه دولتی ده دستوری بیده و چاوبه. المعلم سربار کرد که دویل هفکرن دناورا دانستاندکاران ده لسر وی بابته ورکرن پاش را ریفراندومه که گلیری لسر ورکرن و بریار ده دست سوریان ده. لگوری المعلم ده دستوری سوری ده تانها
تو اعترافك فرمي بكردان ونجي بزمان مافي كردان نهات يكرن وتنه نافبرا دمو دمكي ده سركردين رژیم داخویانین دفکی دردخن. روسیا دبیجه دوی ارتشا سوریه روجهالاتی چمی فراتی کنترول بکه پشتی درکتن امریکا ج سوریه. روسیا دبیجه دوی ارتشا سوریه روجهالاتی چمی فراتی کنترول بکه پشتی درکتن امریکا ج سوریه. جیگیری وزیر دروی روسیه میخائیل بوگدانوف دوهر داخویانیه که ده جبو روزنامه‌وانان گوت دوی ارتشا سوریه همون افچین روجهالات فراتی پشتی درکتن امریکا کنترول بکه. بوگدانوف هروها گوت اگر امریکی دبیجن وان داعش ناوریه کشه دو کرده نخواه ارمان جمانا وان لسوریه چیه؟ هر دوی درباره ده وزیر دروی روسیه سرگی لاوروف دو کنگره که روزنامه‌وانی لگل هفشان خوی سوری ولید المعلم گوت هبونا امریکی و روج آوایی لسوریه نرواییه و آمجه بوی اکیدا گو امریکیان گلک جاران سوزا وکشاندن ایش سوریه دانه لی بهانه انجور بجور جبو مانه دردخن. هلوسا روسی لدجی مانا امریکا لسوریه هفدمی وی اکیتی گو وزارتا دروی امریکا سردان شانده که ولاتی خوش بو شامه نراست کر و او یک ببروواجی استراتیجی حکومت امریکی یاد وید میده بناف کر. بردفکه وزارت دروی امریکا هزار ناورت داخویانیه که روزنامه‌وانی ده گوته بو گو راپورت هاتن بلاف کرن و دویجن برپرسن امریکی سردان شامه ده حزران بوری ده کرنه داکو برپرسن سوری ببینن نراسته. ناورت هروها گوته بو او راپورت دوری راستیه نه و نلگوری استراتیجی امریکیا دوی دمیده و تو آگاهی اوی جوینه که وی آوائی تونه جالی خواه جگری وزیر دروی روسیه میخائیل بوگدانوفی گمانا خواه بوی که نشان دابو گوت بنرین اوی نوچه سردانشان ده که امریکی بو شامه برفرهکریه اون راسته. بلکفتا روژا جهانی قربان بنچافکرین بنچاری تورا سوریا مافی مروان هجمارا بنچافکرین نچاری لسوری در راپورتا کی دبلاف کرو تیدا گوت که نکیمی نوتو 5056 کسی هین بنچاری بنچافکرینه. لگوری وی توری که او بنچافکرین جالی همو آلین سرکین اکتیو لسوریه هاتنه کرن جه سال 2011 و تانها 81652 کس جالی رژیم اسد و هاتنه بنچافکرین. 1645 کس جالی گروپین تندرو و هاتنه بنچاف کرن 1887 جالی گروپین اپوزیسیون و هاتنه بنچاف کرن و 1523 کس جالی چکدارین پیاده و هاتنه بنچاف کرن رجا بنچاف کران لسروان پارزگهان و بوی آوائی تینه بلاف کرن گوندوارین شامی درعا حلب شام حمص حما رقا لازقی و حسکی و طرطوس و سویدا و قنیطرای هر به هلکفتا روژا جیهانی قربان ونداکرنا بنچاری ده زندان رژیم اسد دجی بدهان گرتین کرد هنه و تانها چارنویساوان نهاتیا ناس کرن دوی راپورتی ده امین ناوی 19 گرتین کرد ین ده زندان رژیم ده بدن ناسین. ارک آزادی روجاوای کردستانی کاریا ناوین هن گرتین کرد ده زندان رژیم اسد ده بلگه بکه هنجی گرتین و چارنویساوان نهاتیا ناس کرن جوان گرتیان انس عبدالحکیم حسینی کجدایکوی قامشلو سال 1983 لشام پایتخت سوریه دسه هیوا 12 سال 2012 جالی امن الدوله یا رژیم اسد و هاتگرتن و تنها چارنویساوی ندیاره. نزار محمد حسین جدایکوی درکی سال 1907 ده 15 ایلونا 2012 لتاخا تضامن لشام پایتخت جالی شاخ الخطیبی امن الدوله و هاتگرتن تنها چارنویساوی ندیاره. جوان عبدالرحمن خالد جدایکوی قامشلو سال 1908 دسه هیوان هان سال 2012 لتاخا زوراوا لشامی جالی کمیتین گیلری ین رژیم اسد و هاتگرتن تنها چارنویساوی ندیاره. راج التمر یعقوب جدایکوی قامشلو سال 1974 دسه هیوا دهان سال 2012 لتاخ زوراوا للشامی جالی شاخه یا اولکاریا لشکری رژیم اسد و هاتگرتن و تنها چارنویساوی ندیاره. حسین عیسو باوی فیراس ده دوی هیوانهان سال 2011
لحسك جالي هيزن أولكاري أسماني يا رجيم أسد و هادگرتن تنها چارن ویساوی ندیاره. جمال احمد علی جدایکبوی عفرین سال 1958 دبیست و هفته هیوششان سال 2013 لتاخ زوراوال شامی جالی اولکاری رژیم اسد و هادگرتن و تنها چارن ویساوی ندیاره. جمیل عمر ابراهیم باوی عادل جدایکبوی قامشلو سال 1953 دسیزده هیوا هفتان سال 2012 لقامشلو جالی اولکاری رژیم اسد هادگرتن و تنها چارن ویساوی ندیاره. ریناس جمال احمد علی جدایکبوی عفرین سال 1985 دیه که هیوا 12 سال 2012 لطاخ زوراوای شامی جالی شخص 215 یا سیخوریا لشکری رژیم اسد و هادگرتن و تنها چارن ویساوی ندیاره. عبدالرحمن محمود فارس جدایکبوی دربیسیه سال 1982 لطاخ زوراوال شامی د سه هیوا چاران سال 2013 جالی شاخه 2015 یا سیخوریا لشکری رژیمی هادگرتن و تنها چارن ویساوی ندیاره. زاندی محمد سعید رمول گرکه لگه 26 گولانا 2012 هادگرتن کودوی دمیده باجاروک گرکه لگه دبن کنترول رژیم اسد دبو. منصور عبدالباری منصور خلک باجار قامشلویا روژا 18 تیرمها سال 2012 لطاخ برزه یا شامی هادگرتن تنها چارن ویساوی ندیاره. محمد شیرین محمد علی خلک دربیسیه و روژا یکی جوتمهی سال 2012 لشامی جالی امن الجوی یا رژیم و هادگرتن تنها چارن ویساوی ندیاره. لاوین احمد حاجی خلک گرکلگیه و روژا 5 گولانه سال 2012 لکولج آداب یا زانینگاه شامی جالی اولکاری رژیم و هادگرتن تنها چارن ویساوی ندیاره. شاهین محمد خلک درکیه و روژا 25 برچله 2012 لشامی هادگرتن و تنها چارن ویساوی ندیاره. عمران محمد امین عمر حاجی خلک درکیه و لگراجا شامی د سال 2013 هادگرتن تنها چارن ویساوی ندیاره. ادریس جمیل طاهر خلک درکیه و لطاخا قدسیه یا شامی روژا 8 برچله 2012 هادگرتن و تنها چارن ویساوی ندیاره. رضوان محمد ابراهیم خلک عمودیه و روژا 3 ایلونا سال 2012 لطاخ زوراوا یا شامی لگل برای خو احمد هاتن گرتن و تنها چارن ویساوان ندیاره. کوا اسماعیل خلک دربیسیه و جه سال 2012 و لشامی هاتیه گرتن و هین چارن ویساوی نهاتیه ناسکرن. جبلی وان ناوین هاتنه بلگکرن گلک گرتین دن ده زندان رژیم اسد ده هنه لیتان ها ناویوان نهاتیه بلگکرن. جدارین تایبت جارکی راگهاندن که وزارت دربه یا رژیم سوریه و نونراتیه که احوال پارێزگها حسکی وکه هر لگوری زانیارین آرکی که رائد لحدو و که سروکی اوفیسی هاتیه دست نشان کرن. جدار نافبوری اشکره کرد که وکرنا وی اوفیسی تیج بومور کرنا بلگیان جو وزارت دربه یا سوریه که اوفیسا ویل شاما پایتخته. امیل سر روشا گرتیان راوستن هاجیمه میوانداری حسن حامد چالاکوان و برای گرتیه که ما مستحسن افدامات باش بله ما مستحسن حامد افدامات باش اگر دنگی من دگهته بارز حسن بله دیاره پیوندی من نگلگی سرکفتی امی بردوامن برپرسکی دیکیتی اروپای در راگهاند که اوی جوینه که تایبت بروشا سوریه و پنابران ل نیویورکی لدارخن تیدا روشا سیاسی و مروواتی لسوریه گفتگو بکن. کمیسیارا بلندیا اولهی و سیاست در و دیکیتی اروپای ده فردریکا موغرینی راگهاند گویکیتی اروپای هول ده گو جوینک تایبت درباره سوریه لنیویورکی لدار بخه. د کنگرکی روزنامه‌وانی ده موغرینی دیار کر گویکیتیا اروپایی و جوینه که لسر استه وزیران هفدمی جوینین کمالای گشتیگا نتوینیه گرتی لنیویورکی لدار بخه. موغرینی هروها اشکره کر گویل لگل کمیسیار نتوینیه گرتی یه تایبت بکاروبار پنابران فیلیپ غراندی گستردان سوریه کربو پیوندی یک تلفنی کر و روشا سوریه و پنابران به گشتی گفتگو کرن. هروها موغرینی گوت
Plana me gu ez hindek ramanên nû pêşkêşî wezîrên derve yên Yekîtiya Ewropa derbarê çawaniya kard aliyên diplomasî û mirovayî bikim. Mogherini heroha tekezî li ser wê yekê kir got Sûriya pêwîstiya wê bi rejandina xwînê nemaye ji ber got Sûriyê û gelê wê gelek zehmetê dîtine û pêwîst e niha rewşa wan baştir bibe. Beriya niha jî berpirsekî di Yekîtiya Ewropayê de ragihandibû got ew bawer nakin got ewlehiya Sûriyê baş e heta asta got penaberên Sûriyê vegerin ser mal û milkên xwe. Derbarê daxwaza Rûsya ji bo alîkariyê vegera penaberan de berpirsê navborî ragihandibû got Rûsya dixwaze em alîkariya wê bikin lê rewşa Sûriyê ne baş e. Bi taybet dibin destelata Beşar el-Esed de lewma eger heye got Yekîtiya Ewropayê alîkariyên maddî pêşkêşî Sûriyê bike ji bo dubare avakirina wê. Şandeyê navdewletî ji bo Sûriyê Stîvan Dîmistûra ragihand ku hejmarek mezin ji teroristan li Idlibê hene. Li gorî Dîmistûra ku ew hejmar digihe 10,000 teroristî. Şandeyê netewên Yekbûyî taybet ji bo Sûriyê Stîvan Dîmistûra di Kongrekê Rojnamevanî de ragihand ku derdora 10,000 terorîst li devera Idlibê li bakurê Sûriyê hene. Dîmistûra ji rojnamevanan re eşkere kir ku hejmarek mezin ji biyaniyan li Idlibê dimînin û li gorî ajansa Reuters Dîmistûra serbar kir û got ku ya baş ew e koriyek mirovî ji bo sivîlan peyda bikin. Baştir e ku wan derbasî şerê Idlibê bikin da ku karîsetek çê nebe. Her divê derbarê de netewên Yekbûyî Bank li her sî dewletên gerengtor Tirkiye, Rûsya û Îran dikiriye da ku çareseriyekê bibînin berî ku şerê mezin li parêzgeha Idlibê rû bide. Ji ber ku wê ziyan bigihe milyonên sivîlan û wê her du alî an ku rejîm û çekdar wê gaza kilora ji herawî li ser sivîlan bikarbînin. Ajansê her wiha got ku jêderên ser bi rejîma Sûriyê ve gotine. Rejîm xwe amade dike ji bo êrîşekê bibe ser parêzgeha Idlibê û deverên derdora wê yên li bakur û rojavayê welat. Ji aliyê xwe ve Wezîrê Derve ya Rûsyê Sergî Lavrov ragihand ku pêwîst e çekdar li deverê werin ji nav birin. Amadekariyên giran ji şerê Idlibê re têne kirin ku dawî bargeha opozisyona Sûriyê û ji bilî wê û li gor daxuyaniya netewên yekgirtî ku 4 milyon sivîl li parêzgeha Idlibê û derdora wê hene û jiyana wan di metirsiyê de ye. Netewên yekgirtî daxwaz ji rejima Sûriye û welatên gerentîdar ji asîtana re kir ku parêzgeha Idlibê ji karasetekî mirovahî biparêzin û metirsiya xwe ji derbederbûna nêzîkî milyon sivîlî dan diyar kirin. Şandarê navdewletî ji bo Sûriye Stîvan Dîmistûra daxwaza pêşkêşkirina demê li beramberî welatên gerentîdar ji asîtana re ji bo kar li ser rewşa Idlibê û rêgirî li şerekê di navbera opozisyon û rejîmê li wê parêzgehê. Dîmistûra di Kongrekê Rojnamevanî de got bahozek qurs berv Idlibê ve tê û eger heye bandorek ku ya mezin hebe li ser parêzgehê bi taybetî û Sûriye bi giştî eger şer û pevçûn hatin rûdan. Dîmistûra metirsiya xwe ji ve guhestina şer ji bo derveyê Sûriyê jî diyar kir û balkişan ser wê yekê got metirsî li ser jiyana 2 milyon û 900,000 sivîlî heye li wê parêzgehê. Ji aliyê xwe ve serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan ragihand got welatî wî li gel Rûsya û Îran hewlên ciddî dike ji bo rêgirî li rûdana karesatekê li parêzgeha Idlibê. Erdogan her wiha diyar kir got ew niha di guftûgoyê de ne bi Rûsya û Îran re derbarê Idlibê da ku karesata got li Helebê rûda li Idlibê jî rû nede. Ji aliyê xwe ve berdevka Ofîsa Hemahengiya Karobarên Mirovayetî ya bi ser netewên yekgirtî ragihand got êrîşa rejîmê li ser Idlibê û bihêle nêzîkî milyon sivîlî derbeder û koçber bibin. Ji aliyê xwe ve emîndarê giştî yê netewên yekgirtî Antonio Guterres metirsiya xwe ji rûdana vî şerê diyar kir û daxwaz ji rejîma Esed kir got vê parastina welatiyên sivîl di pileyayekê de bilicim wê. Ev demeke rejîma Sûriye gefê li Idlibê dixwe bi encamdana êrîşeke leşkerî ji bo kontrolkirina bajarê got hemî dibin kontrola alî û çekdarên opozisyona Sûriye yên ku ji hemî bajarên Sûriye hatin veguhestin de ye. Ev peymana navdewletiya li dijî Daişê ragihand ku ewan bêhtirî 1000 welatiyên sivîl ji destpêka operasyonên wan li Sûriye û Iraqê kuştine. Ev peymana navdewletiya li dijî Daişê
راپورتک نو بلاف کرد و تیده اشکره کرد که جدسپیکا اپراسیونên wan ji sala 2014 tanha 1061 welatiyên sivîl li Sûriye û Iraqê bi şaşitî bûne qurbanî. Di hevdemê ku bihtirî 200 raportên din lêkolîn li ser wan têkirin di derbarê qurbaniyên sivîl yên hevpeymanan navdewletî li dijî Daişê. Bi vî awayî em gihiştin dawiya nûçeyên xwe em ê ser nûçeyan li bîra we bînin. Şandeke serokatiya Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriye seredana rêxistina Asûrî ya Dîmokratî li Qamişlo kir. Dr. Ferîd Seዕdûn ragihand peyedê dixwaze Rojavayê Kurdistanê 5 salan paş de vegerîne. Li Amûdê peyedê xendekan di nava malan de dikole. Qasım Şeşû li şingalê hikûmeta Bexdadê riyên bazirganî di rûyê PKK de daxistine. Her şad û bextewer bin.